Thaidzo khulwane ye lino shango ḽa livhana nayo zwa zwino ndi u shaya mishumo, u shaya ndinganyelo na vhushayi vhune ha khou hulela. Ikonomi kha ḓivha kha tshiimo tshi si tshavhuḓi, nyaluwo yayo i khou lavhelwa u vha hanefha kha phesenthe nthihi khoma ṱahe na ṅwaha. Naho lino shango ḽo bva kha tshiimo tshi si tshavhuḓi tsho vhangwaho nga COVID-19, fhedzi dzembe a ḽi athu tou vhuyelela tshoṱhe mufhinini. Raikonomi Dokotela Vho Iraj Abedian vha ri thaidzo dza ikonomi dzi tea u tandulwa nga tshihaḓu, zwa sala ro vhunzhi ha vhathu vha ḓo ḓitika nga yone mindende. And the more we delay the revival of the economy, which means more people are going to be unemployed, which means they're going to be dependent on government handouts. So really as simple as that. There isn't a sophisticated relationship here. Ngudo dza zwa vhushayi na u shaya ndinganyelo dzi sumbedza uri muṱa wo shayaho vhukuma u ṱoḓa masheleni a randa dza maḓana maṱanu na ḽithihi nga ṅwedzi uri u kone u tshila. Izwi zwi tou amba uri masheleni a randa dza maḓana mararu na mami maṱanu a dzi swikeli ṱhoḓea dza ndeme dza vhashayi. Still, the 350 remains hugely inadequate. I mean, it's only 56% of the food poverty line of 624, which means with 350 people still can't afford the basic necessities, the food necessities to be able to survive on a monthly basis. Ubva cha ṅwaha wa gidimbili fumi ṱahe tshivhalo tsha vhathu vhane vha wana magavhelo kha muvhuso tsho gonya ubva kha milioni dza 18 uya kha milioni dza 20 na u fhira. Vhaḓivhi vha ri muvhuso u tea u wana nḓila dza u sikela vhathu mishumo uri tshivhalo itshi tshi si endelele u gonya. The people who are unemployed need to get opportunities and get jobs. And for those opportunities to happen, there must be an environment which is conducive for small businesses to then employ people. The money that is, for example, used as a stimulus package for the economy, part of the stimulus, the money that is used to revive the economy, goes to the people intended for in terms of employment, in terms of job creation, but also how are the skills mismatched between what industries and employers need and what our graduates have and sectors and future potential employees have. That skills mismatch, that gap, how is it going to be fixed? Vhaṅwe vha khou itela muvhuso khuwelelo dza uri u songo gonyisa muthelo wa VAT na wa zwivhaswa vhunga izwo zwi tshi ḓo na u vhaisa vhashayi na vha sa shumi.